O le tusi le apostolo Paulo ia e Peru. O le mata upu mua. O le silisili eso Yesu I angelu. O le atua, o le na fetalai mai ana mua I o tanto tamae le au profeta. Na ua wai mai tonga fiti ese. Ua fetalai mai o ia I tanto ine o na aso e ngatai e lo nalo. O le ua tofi e fai me umalava mo na tofi. Na ia fai a foi e ia mea uma. O ia o le pupula o lo na mamalu ma ua matua atu sa lava maia. O lo o faatu mawina ia mea umalava ila nafi o ngamana. Na ia faa mama ina ia lava tato wanga sala. Una nofo ile o ia ile tutau matau o le silisili ese o ilunga. Ua faa peo na silisili ese o ia I angelu. Pe ona sili o lona suafa ua maua I o lātou. Awa wana fea e ana fetalai atu ai o ia I se tasi o le au angelu. O loo antali oe. Ua o whana ua oe I le aso nei. I le malea. E whai au mo na tama. E whai foi o ia mo uantali I. Ua whape mai foi o ia I lona toe au mai o lana urumatua I le lalolangi. Ma ia I fo angelu umalava le atua I ate ia. O angelu fo I ua fetalai mai ai o ia. Ua whaia ia na angelu o matangi. Ma ana au nao le afi mumu. A ua whapea mai le alo. O lou no fo ali I. Le atuae. E whaavavau lava lea. O le to'o o lou malo. O le to'o le ami o tonu lea. Ua e fia I le ami o tonu. Awa e ino I le ami o leanga. O le mea lea. Ua whaauina ai o e le atua. O lou lava atua I le suau o le oli e sili I e tou te whatasi. I le malea. Le ali ie. Na e whapaina le lalolangi le amatanga. O langi fo I o ngaluenga ia o au. E whaau matia ia mea. Au o e te tūmau pēa. E pala ia mea umalava pe o se ofu. Pe o se ia pulupulu e te tata aia. E liua fo ia. Au oe. E te leli liu lava. E lea I fo I se I unga I o tausanga. Awana fea na fetalai atu ai o ia I se tasi o le au angelu. Ina nofo ia o e ilo I tūtau matau. Se ia o whaia e o whai o e mo lātou fili. Ma mea e tu ai o vai. E leo ngangai au na ea I lātou uma. Wa awina au na o nau I lātou. O e a maua leola.